puso e ra e lopa mo botlalong jwa gago rra mme re tla go itsenkela re go direla ka metla fa re fetsa go opela sefela seo re kope meetsokunyana a retelele pele ka thapelo ga a fetsa go rapela. tshireletso ya gago Ramasedi wa Tshwaro le Poloko re mo legaeng lo ra tlhagiso Mmabaledi re tsile go rayo wa rona wa boitumelo e leng Sister Tlhagiso Modimo wa ka re mo re tsamaya sentle le rona re tla re go kopa gore o fologe Modimo wa ka go le godimong la gago la boraro o tsene mo legaeng lo ra tlhagiso Mmabaledi wa botshelo o ba o kame ka tshwaro ya gago ya le godimo mong wa Tshwaro le Poloko re kopa gore ha re tla simolola tiro ye Modimo wa ka o go tsena mo gareng ga maikutlo a rona re fetoge re tswe mo tlhaloganyong ya lefatshe Modimo wa ka mme re go boletsela ya gago Ramasedi wa Tshwaro le Poloko ba akanya tse tsotlhe Modimo wa Tshwaro le Poloko siamisa sengwe le sengwe nna tiro seriti le seredimo seo se tshwanetseng di bui tsotlhe tse di tlileng go bua ka Modimo wa ka mafoko a batla bua e be le mafoko ao e leng peo e barwa le barwadi a tlhagiso ba tla salang ba re ha e sale ka loso lwa ga mma rona re ne ra bona Modimo Mmabaledi wa botshelo siamisa tse tsotlhe ka leina la ga Jesu Kriste morena wa rona ke o kileng a re ruta gore ka metlha ga re rapela re re ra leboga ke molao o ntse mo le teng nako yotlhe mme o gateletswe gape ga presidente a ne a bua malobanyana fa a ke re ba gaetso le maabane nako e tona a itlhalosa le ena gore di funeral re newa 2 hours
a ke ba gaetso meaning gore ka tshwanno e tshwanetse nne 1 hour mo gae 1 hour ko mabitleng that is why re tshwanetse re dire diphetogo tseo re seke ra supa moradisi ka monwana re seke ra supa moruti ka monwana re seke ra supa kereke ka monwana ke ka mokgwa dilo di tshwanetseng di tsamaye ka gone ke ka mokgwa re tshwanetseng go tshegetsa molao re mo ga ke re ba gaetso rona a re lebogeleng gore re kgona go tshwara pitlo re laelane le motsadi pitlo ena le serodumo se se tshwanetseng ga ke re ba gaetso ke a leboga moradisi o tlileng gore thadisetsa ka tsamao ya motsadi baruti ba ba leng fano bomme ba thapelo matempele phuthego yotlhe ya modimo e feletse borra tlhagiso le borra pule batsadi e rile a re mo malobeng ka la boraro ka di 2018 mantsiboya ka di 23 re solo maitsiboa ke fa ngwana a tla wa mosimane wa me a mpitsa ka pitso e nngwe e le gore ke ne ke sa tlhaloganye mare ke ipotsa gore goreng a nkgweeletsa yang ka raya ditlogolwana ka direa ka re malome a lona o tejetse ke eng ko ntle ha a tla go a mama jana ba ba tshega ga ke moaraba a re mo go nna ga se boitumelo ke ole o wetse ko gate-ing ga sena go nthare o se boitumelo o wetse ko gate-ing ka ipotsa gore o se boitumelo o wetse ko gate-ing a tswa kae go tsa o na ile go kea gate ke be ke tswa ga ke tswa ke potile ka fo morago ke rakana le ena a butse gate ya ntsha koloi on tare ke bale fa pele ga gate ga ke tla o la itile dipone tsa koloi ke atla ke crossa tsela batsadi the way o se boitumelo na robetse ka teng ke ha ke setse ke sa itlhaloganye ke re go reng o se boitumelo robetse ka tseleng tse jana mme go to collapsitse ka tsela ka fitlha mo gate-ing ka fetela go gene ga ke fetela go gene ke bitla ke mo tshwara dipulse ke dira maleba a mangwe a leng teng ka fitlhela maloba e le maabane ka ska ka itse gore ke raya bana ke ba raya ke reng o sinana an khoeletsang batsa gore go dira galang a re bua fela a re ga ke ngwana ke a bona ka imelesega ntateng ya ba bannye ka kopa re go bidwe mme wa maagisane le nna fale ga mme a sena bana ba sena go buisa go tla rre le bana ga ke re mme o kae gate bana ke ba o ka renya ga ke buile bana ga ke tle go raya bana sep ke batla mme o tla mpata ga ile gore ke ntsha magoko ke a rolela bana mme ke sa ba tlhalosetse ba go tsa mme a tla mme ga a tsena ha le ene ya no batla go dira chorus ka mothiba ka re ga o kitla o bo performa yana re tsa nna gore ke gore a ke reng iketle pele nna mo stilo a mpotsa gore a nna re o bitumelo o tsamaile ka mare ya tlase bana ga ba isi ba tlhaloganya re ka pele ga bidiwa ba pharakana ba arabela
la fa ba tle ba tsaya nako ya bone yana mme ba fitlha ka nako ne ba fitlha ka yone ba fitlha ba check o se boitumelo ba fitlha e teng go sena boitumelo mo lefatsheng le le ka kwano ke fa e le gone bana ba tla lemogang gore o se boitumelo o tsamaile ba ga itse o se boitumelo o thubakane jaaka nkgwe ya metsi e tswa mo matsogong a morwadi wa yone ro bola ka kagiso nkgonne o no le mme mo go rona rotlhe mo motseng o no le mogakolodi o no re thiba mo go tse di maswe o no re bontsha tsela ya nnete le boammaruri ke a lebogare moraditse sa ya go senyetsana ke a leboga motsadi ka gore thadisetsa ka tsamao ya motsadi ko ntleng ga go senya nako ke tla biletsa kwano pele ke lebogile kale gore a tle gore balela tsa botshelo jwa moši ka temana ya sefela Claudia Tlhagiso o tshotswe ka kgwedi ya Sedimonthole e tlhola matsatsi a le 25 ngwaga wa 1953 ke di 25 tsa di 12 1953 Musi mme Boitumelo e ne e le ngwana wa ntlha wa ga Rre John Kelepile Pule le mme Betty Ngwanyana Kgoro Pule ba le bone ba sa tlholeng ba le teng mo botshelong ba ne ba tshotse ba le robedi 8 o eteletswe pele ke bo monnawe ba le barataro 6 o tlogela bo monnawe ba le babedi 2 ba basadi Musi o dirile dithuto tsa gagwe tse di potlana go tloga ka ngwaga wa 1963 go fitlha ka ngwaga wa 1968 ko Good Hope Primary School a ema ka lekwalo la bosupa which is standard 7 go tloga foo mme Boitumelo a tla go dira mo Aforika Borwa a tsena mo nyalong e boitshepo le Redick Modiri Tlhagiso ka ngwaga wa 1989 a se go fadiwa ka bana ba le bane basimane ba le bararo le mosetsana a le mongwe mme Boitumelo o tlogela bana ba le bane ngwetsi e le nngwe le mongwe a le mongwe le mogwe a le mongwe ditlogolo di le 17 setlogolwana se le sengwe robala ka Kagiso Mmina Tshweni go leboga modulasetulo mola MC wa rona moruti ke go leboga bomma le leboga bomma la go rapela phuthego yotlhe e feletse ke leboga le bone ba rapule ba ikileng ba re tsalela senatla se re nang le sone gompieno se se tsamaileng ke a lo leboga batsadi ke lo leboge ba ra Tlhagiso ba re kile la re tlisetsa moagisane o na tla go bapa le rona a tla go re ruta sengwe le sengwe se ntse re tsamaya mo go sone ntse re tsamaya mo motlhaleng wa mme ke moagisane ke emetse baagisane ba ba leng teng fa mme o na tsamaya boagisane jwa gagwe ne bo fitlhela ko tenteng a ya go gotlhe ke tsamaile maloba ke tsamaya ke a Freestata ke a Thabantse ke mora ke re moagisane ke go tlogela le bana ka mo lapeng a ntha ya re moagisane ke eng o sa re ke tsamaye le wena ka re ke kopa o sale le bana mo lapeng ga nthe a re o tla mpilediwa go leng teng go ne go le lefifi mo go nna ha ke founelwa ka founu ya ga
moagisane e kwadile moagisane bosigo ka re moagisane o batlang ngwana bawa a lela le nna be ke fela ke be ke boa ke founa ka re go rileng a re moagisane wa gago o tsamaile mme o e ntse le letsogo la rona a tsena ntlo e nngwe le nngwe le tse re sa di tseneng o ne a tsena mo gare ga tsone a re goga a re isa a re tsamayeng re latlhagetswe mo mangtlhepeng re latlhagetswe o sebuši ga re itse gore ba gamang mme fela ga re ka leka go itshwaraganya ra tsaya motlhala wa ga mmeo o re rutile ke kopa gore o intshwarele MC ke bue le bana ba gausi Boitumelo le Tsetsenkana Phangi o Sinana Tumisang mme o ntse a sa tlhaole ope o ntse a tsena ka kgoro ya mo mongwe le o mongwe o butse gate ka gale ga ke a tsena ka re tsena ka e bulwa ke ene mme o robetseng gompieno ke kopa gore gate e se ka tswala ke kopa gore gate ya boga mema motlhapeng e se ka tswala ke kopa gore gate tsa baagisane se ka tsa tswala ga o na le bothata bo ngwanaka re teng hela ka mme o na ntse a dutse mo go rona ke kopa gore lo sala lo tshwaragana lo le bana a phefo e se ka tsena mo gare ga lona ipankanyeng se batsadi ba lona ba lo se rutileng tsena mo go sone setlhare sa ntlha se wele gompieno ra go ba setlhare sa bobedi itshwaraganyeng bo ngwanaka tsenyang modimo mo gare ga lona e nne yena o tla lo laolang o se nnana o ngwana o ngwanyana mo lapeng le ka gore ga gona le bothata se go eletseng tsenang ka mo ka boreng ya mma lona re buisaneng go nne monate ke a leboga o tsamaisa tiro Mabilu ke a dumedisa rra ke kokobeditse batlotlegi botlhe ba ba leng fano ke lo bone ke a leboga go dumedisitswe tota e tlabe e le go senya nako hela bagaetsho ke tlametse ke motho ga ke tsala ke leesi ya go Boitumelo e ke te ditsala tsa go Boitumelo ka be re ke bua ka gore re bantsinyana ba ba ema ka dinao ke sale ke itse Boitumelo tlhagiso a santse a bereka ko station e santse le khare jana e le gona a tlolelang ka kwano South Africa go tswa Botswana ya re ha re tlhagiso a motsaya le nna ke tsewa ra ne ka re ra katologana re sa bona na ke re tsora santse le montsha mo nyalong o itira beterenyana ya ne ka re ra katologana ya re ha ke tla go aga ka ha tlhabologo ka itlhela Boitumelo a gile ko tlhabologo le re tlhagiso ha ka re tla boa re kopana gape a shomoga tla go agafa ka 1984 ha ke a go baya jase mo magetleng ya ka mo magetleng ke tlhaga ke le ko lekoko ke ne ke tsena ko lekoko nna ha re a go testiwa ebile ke le mosadinyana kana ha re a go testiwa Boitumelo kio mo nakong eo re ne re le ditsala re le bararo jana ko kerekeng re le bomme ba thapelo ba ba pereng ka 1984 ra pesiwa ke mme Mamoketsi Osphegi ra be re tšhentšhana maina re bitsana bolala e ne le Metshiamo Matlholwa e le Medikeledi Matlhanye e le mme Bonku Kgomong bobeding jwa bone ba paletswe ke go tla go hitlha ga ba kgone ra tsamaya jalo o na le benenyana le khibidunyana jana ga re tlhagiso vene o ne re isa ko pelo rata ha go tekereke ya ka convention ya ka ne re tsa bena ga tlhagiso
a ba materase ka ha mora gore be re tsamara kerekeng wa itse ha ka go le me wa thapelo le mosha mo go bonnye o bo sa tsamaye di convention ha o utlwa mofutu wa yona ra tsamaya jalo a shomoga gape lala a shomoga gape a go dira se jaaka mama apere a ya venda ke ne ke sa utlwane le a kere masangoma le teng tshware batsadi ba ne ba ntshosa mara ne re ile ka tsile lala no go twa goroga ke ne ke eme ha skontiring ena eme a thokosale ha gating ke putsa dikeledi di kopanela ene tere ha bua re lala se wa dira jalo o nkgotsetsa molelo ke rata go robala ka kagishola malobanyana hela jana ga ke le haya kwa abapola overrolwe ra ya ka lengwele go wesele ha itlhaole sepe sa modimo wa go neileng sone gore o tla go se dirisa mo lehatsing le neo e tsa gago ra di dirisa go wesele ra ya ka lengwele gore a kgone badimo ba mo letlelele gore a ye go busetsa overrolwe mo magetleng ga nna hela jalo a go simolola gape ko putung a ba a kae ba mo magetleng ra tswelela maabane hela jana ka di 27 tsa November o kry accident ha borukung bo ba 60 bo botšhikelang disaneng ha ke ntse ke le ko gae ke iketlile ke founela ke ngwana ga mangwane ba dira botlhe ko Bolt o nthare o se botumelo o kry-ile accident ka re ga ke kgone go driver bosigo bogodi bo gorogile ile ha re 7 o'clock go be ke tsena ke mo itlhetse a se monate a re mmele ga wa utlwa botlhoko mara setshogo ke gone se tla ka mo tsaya ka mo isa ngakeng ke na le last born wa gagwe ko unit 12 a siama ra be re tsamaya go te go na le Thanksgiving Sontaga ka di 4 ka di 5 tsa December go montshiwa ka mo founela ka mo raka re kolo ya gago e shule wena o teng wa tshela ke a go tsaya ka bicycle o e rapeletseng gore ke nne le yone ke a go tsaya 7 o'clock go ntlabe ke tsena ko ke go tsaya re a Thanksgiving ko montshiwa ene o tseye diaparo di tsenye mo bekeng ha re tswa kerekeng ke go ntsha di out e le gore o se nna o na Taylor hey mosadi mogolo e ka rona le depression man o tlhoka go tswanyana ke be ke re mo ntlogelle wena kare o tsa diaparo di tsenya mo bekeng ha re tswa ra change mosadi re tswa di out ra montshiwa moruti morokane a baya lekwalo ga ra tla servicing ha re tle Thanksgiving ile la sena go ntsha lekwalo ha iska le rere o na le tsa matodi a ba re ke bulela ba batleng go leboga a ba ntsha sehela mataka re ba pile ile la ntsha sebela be ke tlola ngwanyana mo sesana ke a kopela ke ta ke dire thata ke leboga modimo o re sireleditseng gore mo nakong ye re be re santse re le mo botshelong yo re sireleditseng gore ka 2013 ha ne ke itse gore ke ena ka banga ile go bua ka nna ke be ke santse ke gata lefatshe le ka maoto ile ntse ke bua ba tla le goga man a ntatela ile ha ke re amena ba ditsa a bolela ka mokgo a batleng go wela mo molapong ka teng modimo wa ba le tsogo ja ka ja mohao ya re ha re tsokwa re be ra go tsena mo montshiwa mole a re ke mogadikane wa gage ke mmona a tsena fa mo matsatsing ra go tsena ko kana re mo safarong re bararo re na le re kapeditse mosanyano mongwe wa ra mabusela ha tlhabologo ha o tsamaela morago ga rona re le basadi ba gone ha re tswa ho a re mme ha re go apola wa itse a re lala re tsamaya re ntse jana ra wimpi kana ke nna ke dileng ke a montsha ha re tsena ko wimpi ra di bitsa ra apere sa aparo rotlhe
ra di bitsa ra nna ha ra ja ra tlotla a mpolelela gore hei wa itse nnana man ke tsoga ka 5 ke tloetse go ka ke lelapa la batho ke tsoga ka 5 nana o tla tsoga a iketlile o itharo santsa le go gagage ka re tlogela nnana wena tsoga ela o dire ditiro tsa gago o hetsana a wa buela la wa itse ka re wena dire ditiro tsa gago kgabane le gone o ska wa morasetsa o tla tsogela kana kwa e batlang ha re tswa ko ke ha re le monate be re a go gaka re ta re le vathinyana gape re be re tsena yana mo go tsone re be re kwekwe re be ra gara dikolanne re la le tswelenyana re le mo kwekweng jaanong ke ne ke tsentse masko tshwana le wa ga mamao wa motho Tastin lipstick ha re tsena kwa batho botlhe ke hantse re man lala man ha ke go itse man nna ke tsa malo ena la ke go itse batho le bone ke ha ba re masko ha go a tshosa o ka re ke batla gona batho ba le bantsi ke batla batho ba nkitse ke tsenya masko re be re kgaogana hao go le monate go sena le pela boshule ke tshile le boitumelo ele o swa ka nna ne ke birthday ya ka di 4 tsa December ena birthday ya ka di 25 tsa December ke mora ke re mara montsi ya ka matsatsi ene ke nna ke simollang kgwedi wena o ko morago a re mejara yone ke ya mepele ke rata gore bana ba ga o sinnana le nna ke buela ka motsadi sa motsadi ya se buileng ke sa ne se le mo pilong ya ka se mme wa mo ga senya se buileng gore ke tle go se bua le lona gore a le lapa la ga o se buitumelo le nne hela jaka lentse wena jaka ngwana wa mosetsana mo lapeng ko wena o rwalang ditlhako tsa ga o se buitumelo go tloga e sala o se buitumelo a didimalla ha gating ha re leboga modimo o mo busitseng ko na ile teng ka gore ga tenne ba ile ditirong tsa bone tsa batho ba di-taxi se ba gatele tlapa or matshidiso mare modimo wa mo tshegetsa wa re ga o helele konageng wa go helela mo lelapeng la gago robala ka kagisholala re tlogelele letsididi se go hatsa bana ba gago mo lelapeng la gago ka Jesu Kriste morena amen tsa botsala tse dintle ba bangwe ga ba bua ka tsa botsala ba tla ba bua ka mokgole bota e ne ile se kgoreletsi ka teng wena ga wa ria sehela se ke tsamaisa mo sebitumelo ka sone sa re ha kgogola senkuka ke lebetse ke le mong ke le harame leko haramello e nkwelang oho nkgopole ya matla ha ro fela temana sehela ke tlabe ke neela mo moemeding moemedi wa Jobohano ya le dumedisa ka go harologana ga lona ditsala ba dira mmogo le mme e le mme Tlhagiso baruti le gotlhe go heletse ba ke sa lobitsang ka mamana tsa madio tse dintsi yo bengane ke bidwa Thumisang Tlhagiso ke ngwana bohelo wa ga mme o rang go mma gompieno ke ema jaana ba gaetso item e ke ntshanye ga ya tlwaelega batsadi mme ke ema ha ka thata le dithapelo tsa lona mme gape ke ema ke kanolotse sehuba ke re ha ne se ka dithuto tse batsadi ba rona ba re ditileng
nka be re sa nonoga jaaka re nonogile mme re lebogela botsadi go ba re godisitse jaaka ba re godisitse re lebogela botshelo re lebogela dithuto re lebogela dikeletso re lebogela le tsotlhe tse batsadi ba rona ba re di labalabela mme botsadi ke eme ga jaaka ngwana wa mo lapeng ke emetse le bonkgonne le kgaitsedi ake le bana ba rona ba re ba thutseng ke emetse le bana ba ga mme ba ka ganyalong e le mosadi wa me e le ba ka pelo ba bonkgonne e le rre yo nyetseng kgaitsedi ake ra leboga batsadi mme o re rutile dilelo tsa rona ga ikitla di re isa tatlhegong ka gope fela mme botsadi ra sologetsa re le bana gore lelapa le tla nna le tseno a ne kgonega ne re tla ntsha gate re re mongwe le mongwe a tsene mofuthu o ntsa o bona mo lapeng re tla leka ka thata mme re ipokotlela ka lorato le dithuto tse mme ya rona na re file tsone batsadi re leboga thata diatlhego tsotlhe tse di ga ra lo itse la go lobaka re senke re bonana le ba bangwe mme ne re sologetse gore diatlhego tse ke tla re ka tsatsi le tshwana le di tla bonagala mme ebile ka re batsadi nna ka re gomotsegang ke gone mme ya rona re tlogetse o re rutile tota if there is one thing e ke lebogelang tota ke dithuto tse batsadi ba rona ba re di tlogeletseng ke di lebogela thata ne tle re nako ngwa ga ke ipobonya mo botshelong jo bo ka kwano re tlhagiso yo re tlogetseng a ntha re ngwana mo botshelong ga gona sepe se a tleng se tsamaye sentle mme o se ka itlwaetsa go ikobonya a re ngwana ha nako you must give time mo botshelong ha nako gore e senole sengwe le sengwe e be sengwe le sengwe mo pontsheng gore ditoro tsa gago tse di labalabelang di tlhage e nne tsa nnete mme ka ha nako bonkgonne ba latelana yalo ra ha nako mme re morago ntse go ya a re ngwana ka ke a bona gore le itshegeditse mme le go koleng ka go le rang go tlhoka go ikobonya nka hela ka go ra ke re monna mongwe ke tsikile a bua a re le tlhatlharapa le gonyana la modisa ha le galalwe mme seo batsadi ne sa nthuta gore bonyenyane bongwe le bongwe jo re nang najo ga o bontsha ka lerato o bontsha o phuthulotse pelo ga gona po ka bogalalang ka lorato le tla oketsa sengwe le sengwe ke se batsadi ba rona ba re se rutileng seo batsadi ke hela gore rona bana ba seshenyana re na le ka mokgoutlhelang re ka seo ka sone mme ke a leboga thata botsadi se ke sa se buang ampo se ke se buileng se kgotlhile ope gongwe le re itshwarele batsadi ne re ema ga rona re gomotsegang sa le re gomotsegile pele ga mma rona re tlogela ka go gongwe mo tseleng e rile ra rona sena gore tlogela ra lemoga gore tsela e tla ba diragalela mongwe le mongwe mme a ke lebogele loso batsadi ke lebogela gore ga gona ope mo batsading ba rona o kileng a re hitlha ke lebogela gore ga gona ope mo batsading ba rona o kileng wa re hitlha even though ba re tlogetse re nagana gore nako ga ise nne yone mme ne ra ha nako ke yone e gorogile re hitlhile batsadi ba rona jaanong ke gore re nonoge re tie re tsweletse re pele re ikae gore ba ra tlhagiso re bomang ke a leboga batsadi rapelang le ithapeleleng lo nonoge gore le itse gore lelapa le santse le tseno le rona le re rapelele gore re tie mo mokong re tie mo dipelong ke a leboga moratsi ga gona sepe se se ntse seng ka se buang ke kopa gore le itse tiro gore go diragalang kwa associationeng se se botlhokwa ke gore lona ba mo gae ga re tswa fa le tle kwa associationeng re tle go dira gore di-operating license tse ntse di tshwere ke mme Matlhagiso di tle go wela mo go mongwe wa lona ke lona fela le ka buang gore le tlhopha mang
ene a re tlele ka authority letter e tswang go justice a re tlo tsa mongwe le mongwe yo tla tlang a tlhaga mo ditšhatšaneng a re o romilwe ga gona so seo ke lona fela re tlileng go le emela ra le gore la itse gore go diragala eng ko bofelelong ke le reke re batsadi di dintsi tse neng ka di bua mare ne ke re ke tlogelele ba ratlhagiso mafokonyana a mabedi fela a tswang mo dikopelong go na le kopelo ye nngwe ga batho ba e opela ya re ke tshepa modisa ya disang ka letswai ke ena ya ntshedisang ka mogau wa hae se sengwe se fela be se re o sa tla mpabalela le bophelong bona mme ke tla tlhola ka metlha mo tlong ya modimo ha le tlogetse fa ga ise gore o le latlhile dinako tsotlhe ga re tshwara dikopano ke ene o ne a rata go ntsha sefela mme a ne a rata sefela sa mogau wa modimo ga e se yone ke modimo wa boikanyo ke tse neng a di rata ke a leboga ntla ke a dumedisa phuthego ya modimo ngwana wa ga keresete kgosi ya rona ya motseo baruti ba rona disaete tso tsotlhe ke dikgobokantsa tatsile ya snopona le Jesu di Kriste ke bidiwa lesedi lo tsale mme tlhagiso ba gaetso mme ke buang ka ene o fao ke tswale ene kgakala ka le setšhaba mone mo ba phela dingaka tsa setso tsa Northwest ke ne ke le moetapele wa gago ke okametse Northwest yotlhe e le motlatsa mokwaledi ne ke rre Simon Mosome e le motlatsa mokwaledi mme o na le pelo telele thata ba gaetso thata a le ga le tsora meeting re tlagisana tsa sele le tsora meeting ba go mme ba go a jiwa ga gona taba a se go tsaba o na rapela ka ditšhelete tsa gago a tsa re nkole ka ba gaetso dijo ga dio se ke ka teng se bua mme o na le pelo telele la ga gautana mo mogatlhong o na tsa matsogo a re ba gaetso a re na tse re bueng ntwa ya matsogo ga e bereke ba gaetso ntwa gore ke ya molomo mme o lala bolebollo ka mo se mo tshoga boletsedi o na le bolebollo ke na nae le mme Rabotapifa ke be re kopana le bapala botaki le setso ba re amogela mo pusong re ntse re na le ene go itlhelela dingwaga dintsi jaaka bokhutswane ka gore ke a boleleng ke be ke tswela ke bolwetse ka 2016 ke be jwa presiding ya pelo ke be ka bagaetsong ke lapile ga ke batlo go swala mo mogatlhong nte ke eng gae ba ntetla ke ga go tlatlhama mme Rabotapi a tla tswela mogatlho re ntse na le ga go bagaetso se botlhoko mme maloba o na founa ka ko koloi ka re ke utlwile mma botlhoko ke tsile fela pempa ke bitla tsa tlhagola ka morago a na le bana ba ka re a ko wena mmare a re nyarra mo ka leketeng ke tshoile le ditlhapia fela mo ke ile sepetlele mme ba ntshebestere ga ba wana boswile mo gonna o ne ke nana ke ena a robaditsweng ke bua ka pele ga dijale morago ga di-20 fela ya le gore ka di-20 di-21 ne re le mo go mo conference go madi go le go ntatata fela ke ne le mme o ne a rata batho ba botlhe e le motho wa pelo telele e tata le motho wa pelo thata le ga ke lambe tsa ga go le gore le motho a disego fela le tlotlo fela le ka se kwa mona no ya ba smiling mme o ke da gore ba gaetso a manje ga teng re na le re boikanyo ko kata kene a re tilembe re na le ene mo pusong ba gaetso a manje ga teng nka be ke tswela ke la thata ba go pele ke robala ka kagiso na manatswe ka pala mo ga tsona ga pule bana go ke bale ba tsa kagiso bana ga le tshwaragane jaaka re tlhokola lefelo le ntsha matlakala ga le ntsha matlakala le nosi le mo fua ke bonne ka mogano wa kgomo go bo fela matlakala a tswa ga le ka tshwaragana ja phifo ga ke tlaetsa le mogare ga lona ke a leboga ba gaetso ke lebogi
Petso ha go te motsadi o go ra tlhagiso wa ra tlhagiso re le se ke batsadi mme se se botlhoko ke gore batsadi ba ne re beile mo go bone ba ne ba re godisa ke ba ba nyalla mo pele ga rona le ha go tle go dithapelo di sedila maikutlo rona ba re tswang kgakala le bone ba gaetso ga rona gana go sedilela mme boitumelo tlhagiso ke mosadi wa Sekokotla o na nyetswe go Sekokotla a tsere go Sekokotla
a tsere ke modiri Tlhagiso. Mme mo botshelong jwa rona le mme Boitumelo o re godisitse. Re modiri ko ga rona ne le motho o motona. Go a diragala gore Boitumelo e be e tla go nna ngwetsi ko ga rona e tona. Mme tiro ya e dirile e ntse ke utlwa botsadi jo bo buileng di buitse ntse di bua ka ene. Tiro ya e dirileng ko go rona e tona thata. Ditiro tsa selegae tsa go ga matsalagwe ke motho o na di dira thata le rre wa gagwe le ha ne ba agile kwang. Mme ke tsaya gore bontsi jwa ditiro ne ba di dira kwang, mme re tsaya gore le rona bontsi jwa ditiro ne ba di dira ko go rona. Ka gore ha re bua jaana rotlhe o re tsaisitse re na le malapa re na le basadi. Mme ka moo kgodiso ya re godisitseng ka yone ke eletsa gore mo ga re Tlhagiso mo tlung go go itlhome mongwe hela mo go bona a go a gate tlhako tsa ga rrago. Monna yole o na le lorato, monna yole na le boingotlo le mosadi ya gagwe. O na sena boikgogomoso, o na sena motho o monnye, mme le mosadi wa gagwe o na ntse jang. Ga ise ke re ka tsatsi lepe ba gaetsho ka tota re bua ka ngwetsi, kana re bua ka ngwetsi ha go te botsadi go toa mme a ntse jang. Ke ngwetsi ya me ba gaetsho, ke ngwetsi ya me ka gore ke reeletswe ine le letona thata ko ga rona ke rrago mogolo Tlhagiso. Ke bidiwa go te Mpebe. Ke sone sa utlwang ke re ke ngwetsi ya me, ga ke tshabe go bua ka ene ke re ke ngwetsi ya me. Ke bua hela ke kano tsa sehuba ke re ke ngwetsi ya me, le ene wa itse ha robetseng teng. Mme hela ne ke re ba gaetsho di buile motlhala o ne rra lona o dira borra le o sale morago. Hela ne ke ha kgabetse kana ba gaetsho go ga ngwaketse motsadi o tla pele, motsadi ga a ka tla morago. Jaanong ne ke ha kgametse ka re wa itsana e theogile mo lopeng lwa Rankgolo. Ra itse gore ko ga rona batsadi ga ba goresile ke bone ba buang pele ga batho botlhe. Mme bana ba bankgonne selo seo ke batla lo se itse gore lo tlhoke go se itse ke gore ga lo tsamaye ditiro tsa ko ga lona mogolo. Ba gaetsho Setswana sa re ga e ke phetsolela ditšhabeng, mme batho ba babedi ba re gano ka bone ba ne ba itlotla thata ko ba tsalwang teng. Kana Boitumelo o tsalwa mo Good Hope, Rre Tlhagiso o tsalwa mo Kae. Mme batho ba tiro tsa ko magaeng tsa ko ga bone ne ba di dira. Jaanong ba gaetsho ke eletsa gore go lopa lo mosadi o ne lo tsenwa jaaka ha batho ba ntse ba di buitse ntse di bua. Ene le rre wa gago o no gogwa ke segatlhogo sa bone o tsamaya ko sekontiring. Segatlhogo sa bone hela ne se go gogela gore o tsene mo lapeng la bone. Mme ka jalo ba gaetsho ke batla go gatelela mahoko a gore bana ba ga Nkgonne dirang jalo motho o amogela ka lorato, motho o amogela ka go buiseng, motho gore o nne motho le wena ke gore dilo tseo o di atamele ha o le motho le molatsi. O ikanye ba tsalwa le wena, o ikanye ba tsalwa le rra, o ikanye ba tsalwa le mma, o tlo o tlhaloganye kwa o tswang teng. O na nyetswe ke bakweng ko ga ngwaketse ko go Sekokotla mo Sekokotleng so Monatshana ke ngwetsi ya
ya bakokotla e ne e le ngwetsi ya ga Tlhagiso le Iponeng. Tlhagiso e le morwa ga Bankile, mme batho ba ke ba ga yana hea ba ga phashana moswagadi setlhogo ga se hupareng, ba ga matshaba le kgomo matlogela temo e ntse se holela. Re o natse re mmeo ke mongwaketse tota mo gare ga bangwaketse ka go rialo ba gaetso botsadi botlhe ba borolong marara baimammu le baruti ke a ba leboga ka re modimo nelolo ga o utlwa re re botsadi ga e ke bogorisi re ra gore tla re tsiribua motsamaisi a ba lebile nako ra itse ba gaetso ke nako ya COVID le mo bontsi kgotsa ne go ka selwa mo botsading gore bana ba tle ba itse ko ba tswang teng. Jaanong ba gaetso ka go rialo motsamaisi a tiro o lebile nako ya gagwe ka ke rilana ke sutele ba bangwe, mme nna ke re pele ga ke sutela ba bangwe ke re tla ke leboge barolong mo kgotleng ye yame, ke a lo leboga beng bane botlhagela batho ka maemo ka go harologa. Item e ke ya motsadi wa Rapule, mme batsadi ba rona ba tshwanetse ka ba tlile ga ba kgona go tla jaaka le itse gore re na le seemo se se ntseng yang, mme ba nthomeletse molaetsa gore ke kgone go bala. Ke molaetsa ke molaetsa fela o mokhutswane. Molaetsa o bala ka yana ba re mme Tlhagiso Boitumelo o tshotswe ke rre ke Lepile Pule le mme Betty Pule. Rre ke Lepile a tshotswe ke mme Kgakgamatso le rre Ramautsa Pule. Mme Kgakgamatso a tshotswe ke mme Botsang le rre Pheko Pitso e le batlokwa a moya wa gagwe o robale ka Kagiso. Mme ke ne ke batla go rera ke re batsadi nna mme Matlhagiso re buang ka ene fa ke setlogolo sa kwa Ramalatedi. Nna ke wa Ramalatedi, mme Betty Pule o go buang ka ene fa e ne e le ene yo e neng e le wa boraro go tswa mo baneng ba ga Autata. Ke rile e ne le ene firstborn ya ga Rre Jackson Mango, mme Jackson Mango o ne e le Movenda, mme ke Movenda o tlhaga le kwa kgakala fela kwa moko, mme mo batsadi bone bao e ne e le ke rileng ke ne le firstborn go bo go latela Buru, go bo go latela le Betty Pule e re buang ka ene gompieno fa, go bo go latela Rre Molatedi yo ke se leletseng ene le ene ga kgona go tla ka mathata a re nang le one. E bo go latela Mahobe Motshabi, go bo go latela Malady, go bo go latela Matlo. Mme batsadi ba itso re ka be re tletse fa la itse le lona le tlhola le tla re tla mo ditirong. Mme ke ne ke re ka mafoko a kalo tota ga ke batle go ya lololo ka gore motsamaisa tiro o lebeletse tiro. Mme ke re mme Leya ba gaitse o tlhaga fela fo a rakale
mo Mafikeng e se ka ra lo mpona ke go pasetsa mo go re ke tswa kwa nyana ke moagi wa go ke go pasetsa ke le bogile batsadi bomme ba go ratela ke dumedise botlhe ga ke kgawele botlhe ba ba tlileng mo titsong ya senatla ke ema yana ke tsena kereke kgotsa ke tsena class ko kerekeng ya o sele ya start 2 le mme Boitumelo Malegodu Tlhagiso o tsena kereke ya o sele o ne a tsena kereke ya o sele ko start 2 e ne le modumedi yo tletseng ebile e le mme wa Thapelo mme Malegodu ga ke ka bua ka ene tota ke tla iketela ka gore mme Malegodu e ne e le pete ya malemela gotlhe mme Malegodu na tshwere gotlhe mme Malegodu o na a tsena gongwe le gongwe ke mmitsa ka mme Malegodu lo tla intshwarela ke godile le mme Malegodu o tsaletso ha motsaneng o ga le o ga ga metlojane le Buthong o bilwa ga mokoko ke mo itse le ngwana ra molatedi ke godile le ene go re tsena sekolo le mme Malegodu ka tla go kopana le ene gape a bereka ka di chipsing ka hale jang ka kopana le ene ruri ra ba ka mphitlhela mo tlelaseng mme Malegodu o na itse ditshwanelo tsa go mo tlelaseng o na itse gore o tshwanetse go dira ine le batho ba ene le gore ha gona di session gore gona le sengwe ga o ba tsikinyi ba go bolelela wena o ntse re mo go wa bone mme Malegodu o tsene class eo ya number 9 ko start 2 go itlhella a kgaogana le boselo jo boka kwao ga ke na go bua go pego mo go teleleteleke lo a bona gore mme Malegodu ine le mme wa go rapela mme Malegodu o na a le tsotlha ka ke boletse ka re ne le petle ke a malemela gotlhe sa bohelo ke be ke tle go bua gore mme Malegodu ine e le gape le loko la Northern Botswana and Zimbabwe Grand Temple a le ka ga boitshoko temple number 2 mme Malegodu o dirile jalo mo botshelong jwa gago ine e le senatla ga ke itse gore a ruri go na le ngwana mongwe o tshwanang le mme Malegodu mme mo go bana ba ga mme Malegodu botlhe ke tle go ba bolelela gore mme Malegodu ine e le senatla o tshwanetse a ba tsetse dinatla ene mme Malegodu o lo godisitse lo godile balotlhe mme Malegodu o le isitse gongwe le gongwe ko nna a tshwanetse go luisa teng ga go sa tlhole go na le ngwana mme Malegodu o lo bontshitse tsela le ko start 2 kwano kwa ra lo batla lo tlekerekeng lo sele mmanyana morago mme Malegodu o dirile mme Malegodu tiro o e dirile o tsetse o dirile ko bongwetsing o dirile ko kerekeng o dirile ko bongakeng o dirile ko tempileng go heleletsa mahoko a ka makhutshwane ke neela moruti mme Malegodu wa itsegile le mokereki le leloko la kereke re kopa re moruti o re hitlhele mme Malegodu re be re kopa gore a moaga mme Malegodu o robale ka kagiso amen ke ne ke bua ka gore ka dinako tse dingwe batho ba le 100
ba kgona gore ba thulantshwe ka ditlhogo ke batho ba le 5 le le 100 batho ba le 5 ba le control ba le bolelle gore o rate mang o tlhoye mang o thusane le mang o seke wa thusana le mang e kete rona ga re kgone go ikakanyetsa tshwaraganang lo tiisane e re mme Boitumelo a re tlogetse re eme ka dinao re re ga go ope yo o yang gore kgaoganya re ya go tshwaragana re ya go tiisana re ya go goga mmogo setse ke boletse gore ke bona batho ba ba dingaka ke makaditse ke ga ke itse gore se ke se boneng jaaka ke bua ke se ke se boneng e ne le I think ne le di 12 tsa December 12 tsa December se ke se boneng ko lekaleng ke se bone gompieno ba lebega e le batho ba ba tshwaraganeng jalo a rona re tshwaragane jalo ge re bona dilo tse dintle a re itsite mo go tsone le rona re diragatse a re gomotsegeng re tshwaragane re tiisane ka Jesu Kriste morena wa rona amen a re ratele re tlisa ditebogo go wena Modimo o nnetseng ruri a re fa re ipaakanyetsa go tswa mo legaeng la motlhanka wa gago re ya ka motseng wa Tidimalo fela jaaka o tsogofaditse karolo eno ya tiro tsogofatsa leeto le re tsenang mo go lone o tsogofatse le karolo e re yang kwa go yone ya tiro ka Jesu Kriste morena wa rona amen re kopa dikitsiso moradisa ke ke yana jone dikitsiso kgotsa ke wa losika ba tla re kaela gore re tsamaya jang re ya go kae tsalebo ona le re kgarane wa di-taxi o ne ile a re o tla tla gore fa thulaganyo ya teng gore re tsamayang go teng wa go thulaganyo ya go tsamaya jana re na le dikoloi tsa botlhe ke re ja Wesele ba ya go bising la 22 seater Wesele le IOTT go bising la 22 seater bone ya la moteng go tsweng ha o ba ruti ba na le koloi ya bona re go tsa traffic ba gaetso ya dikoloi tse dinyenyane ra itse gore a ke re ba bangwe ga ba rate di-taxi mara ka letsatsi le Boitumelo ke mmatekesi re kopa gore re tsere mo dikhombing ha di tlhaela dikoloi tse dinyenyane lo sala dikhombi morago khombi tsotlhe di a go tsamaya morago ga Boitumelo go tla fa di-family car go bo go tla dikhombi ha morago ga Boitumelo wena wa ka re nyenyane mapele re batla go na Boitumelo tlotlo a gago ya bohelo ka gore nka be ke bua ga sena kwa go bua ke ne ke re ala ya ke re ba ga itso Wesele yotlhe 22 seater kiele o le mo Wesele o le moruti or o le mang go 22 seater baruti ba kreya khombi ya bodale o tlogele go ya ga le mabaibai Morena o na re neile morena o boetse o thupe a go bakwe leina la gago
Zona,
dikgare nako ile bagaetsho a re emeng bo baby Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace, my dear sister. Give me the hope. Give me the hope, sister. Give me the hope. Give me the hope, sister. Give me the hope, sister. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace, my dear sister. Give me the hope. Give me the hope, sister. Give me the hope. Give me the hope, sister. Thank you. Bon.